ang Supreme Court ni hatag na sa ilang desisyon kay ni adto manggod mahigalang kahinumdum mo nga nagvoting pa ganito ang kinini ang Senate o ipadayon ba o dili. Unya mo to ingon si Tito Soto nga do na say motion to table ni adto mga higalang impeachment, articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagalantugi pa to sila kay tungod doon na may decision ang Supreme Court. Labot ini mga higala nga kinini ang wa pabore sa Supreme Court katong articles of impeachment batok ni Sara Duterte. Ato explain ha. Ngano man na nindot kayong pagka-explain sa Supreme Court. No? Kining iyang gitagik mga higala nga desisyon labi na ang motion for reconsideration. Kay niingon naman Supreme Court mga higala unanimous decision nga dili pwede kay naigo sa 1 year nga ban. Nga usa ka impeachable official dili pwedeng pasakaan og impeachment case kaduha within a year. So kanang usa ka impeachable official kausaran mo pasakag kaso. Kung gusto ka mo pasakag kaso balik, imong palabayon ang usa ka tuig aron nga magkapasaka kag balik og kaso. Ang spirit of the law mao nga dili siya matandog sa iyang pagserbisyo sa mga tao. Imagine ka, president o vice president. Ha? So, imong i-attack og impeachment case ang usa ka presidente o vice president o madismiss karong buwan na o sunod buwan, pasaka na pod. Pag madismiss, sunod buwan na pod, di ka pahuway. Kaya di sa magkaserbisyo sa katawhan nga maura ba'y tuyo nga anong gibutang sa diha. So, man doon na sa mahigalay spirit of the law. Nga kanang sitting president o vice president mahigala as a rule, sitting pa sila, dili pwedeng pasaka ang kaso. They're immune from suit. So, only impeachment ang mapasaka batok nila. Nga doon na po mga limitations. Basta kini may pagka-explain no, sa Supreme Court, mga sugit ng paminaw niya. Pagkaman ni file og motion for reconsideration ang House of Representatives, kay gusto nilang ipa-reverse ang unang decision sa Supreme Court. Gahapon ni pagawas gyud og final nga decision ng Supreme Court pagbasura sa motion for reconsideration ni ining House of Representatives mga kaigalaan. Atong paminawon una kining spokesperson sa Supreme Court nga maoy nagapahibaw labot ini maong decision. Okay, go ahead, Nems. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The Court clarified the following points. First, the first 3 impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Okay, freeze dong. Session days. Pause dong. Nindot ni pagka-explain niya mga higala sa Supreme Court kining maong decision. Unya sulti sa spokesperson mga kaigalaan, unconstitutional. Unya gi-deny ang motion for reconsideration with finality. Gibasura mahigala with finality na. So kadtong napasaka nga kaso ni adtong February 5 articles of impeachment dili na balido tungod kay kadtong unang impeachment complaints nga gipasaka kung mahinumdum mo dunay nagpasaka og December 4 o December 2 dunay nagpasaka og wa ko masayop kato si Sindanya mo nagpasaka una December 2 wa na sa magkasinabot og nagulhos-ulhos o pasakag kaso December 2. Di okay lang. Daapoy la ini pasakag December 4 ang Makabayan Black. Pagka December 19 do na poy grupo man to mga higala nga nagpasaka sa kaso. Wa to aksyon ni katong tulo.
Nga doon naman ko'y duha ka mode sa pagpasaka og impeachment complaint under mga kigalaan sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution. So maayo nga pagka-explain mga higala ni. Katong unang tulo ka impeachment complaint wa ma-action ni. Wa ma-action ni. Wa mabutang sa business mga higala of the day nga dunay gibutang nga within 10 session days. Wa, gididman lang to. Unya, kadto maong impeachment complaints aron nga dili kunuhay sa ilang pagsabot. Nga dili mudagan ang mga adlaw, ang gi-require nga mga adlaw, gilumluman to sa Secretary General. Straight to the point. Kay namdo mo? Kay once mo pasaka ang impeachment complaint, pasaka ana, o niya i-endorse mga higala, ang Secretary General mo forward ni anang mong impeachment complaint ngadto sa Speaker. Ang Speaker na asay 10 session days, nga iyang i-forward na ngadto mga higala sa, or iyang ibutang sa business of the day, no? Iyang ibutang mahigala sa kalendar nga mao'y hisgutanan mga kahigalaan. I-forward na nga tos Committee on Justice. Doon ay mga gi-explain din ha, mga sukit di paminaw, nga diin, wa ni matuman, kay gilumluman man lang to, katong first, second, o third, nga impeachment complaints. Ningon sa Supreme Court, walay discretion ang Speaker, ana, kay nakalatid na sa Constitution. Kung way discretion ang Speaker, nabaw nang way discretion ang Secretary General. Muna maghawad ang Secretary General sa may magbutbuot na dili nila i-forward nga to sa opisina sa Speaker nga tapad do sa opisina. Straight to the point. Wa pa ko no madawat sa Speaker. Nga wa madawat. Tapad naman sa opisina, manawa nila madawat. Munang sikat kayo ng opisina sa Secretary General atong unang impeachment complaint batok ni Sara Duterte. Karon na po, sikat na sad kay nilarga man nun sa Taiwan. Isa may mudawat nga wa man diha. Murag pulos ni mga higala, ginanggoy ng kalakihan. So nindot pagka-explain no, sa ato mga justices, specialist Justice Marvic Leonin nga mo'y nagpen ining mga desisyon og gipahibaw ni ining spokesperson mahigala sa Supreme Court nga si Attorney Ting. Straight to the Kaya point. nag-text nako nga atong hisgutan kuno pod ang rally gahapon katong motorcade niko. Anya tataod lang, tagsaon ta lang ni. Ay daghan kita mga hisgutana no. Doon na mga higalay Unity Riot gihapon, unya doon ay pagpanakop nga gihimo. Si unya taod lang na ha. Kaya ato nang hisgutan lagi ay nagkabalaka. Unahon ta sa ni mga kaigalaan kining decision sa Supreme Court. Dako man gud nga kwan. Dako ni nga balita mga kaigsunan nga ang House of Representatives hinoon si Jerbe Luistro Indeken ni dawat naman siya day. Ang ubang mga congressman ni dawat naman nga og mao ning decision Supreme Court. Okay, Supreme Court may pinaka-highest gyud nga maoy dunay trabaho pag-interpret sa balaod. So may tabo ana inyong i-adjust ang inyong rules diha sa House of Representatives. Kaya tinuod man sa gyud way hustisya ng ilang kalaki. Katong gihimo manghigala sa Secretary General nga pasakaag kaso nya lumluman nila tarong maguna. Straight to the point. So ang uban nakadawat na si Tito Soto mahigala mo di gyud kadawat. Atong explicar mga sukit di paminaw. Pero paminawon tala sa tiwas sa ning spokesperson Supreme Court una ato mahigala atong hagpat mga higala. Basta nindot ning pagka suwata ang nindot nga pagka-explain ni Justice Marvic Leonin kining maong desisyon mga sukit di paminaw. Kay doon na may duha ka modes pagpasakag impeachment. Mahimo man nga usa ka citizen mapasakag impeachment, kinahanglan na sa endorsement sa usa ka member of the House. Mo na nabutang mahigala sa Article 11, Section 3 sa atong 1987 Constitution. Duha ka mode na. Doon na po mahigalay kinahanglan sa endorsement nga member sa House. But og ang mapasakag kaso member of the House, di na kinahanglan endorsement. Ipasaka na niya dito Secretary General, no? Ang ikatulong nga mode, mao na nga makakuha 1/3 votes. Medyo mabutang sa mahigalag, ma-shortcut siya kung dunay at least 1/3 votes sa mga members mahigala sa House of Representatives.
dihan dapita wa magkadimao. Kining kung imong tan-awon, kung imong summarize kay baga man ning decision Supreme Court, ang punto de vista lagi diha kanus ang 1 year. Ha? Kanus nga mo ihap og 1 year mga kagalaan. Kaya ang unang mga doctrines ang ingon man nga ang pag-file dili na enough. Pag-file o pag-refer ana ngadto sa Committee on Justice mo ana magsugod og dagan ang 1 year ban. Okay, so ato ning tiwason mahigala sa paminaw kining mao nga spokesperson sa Supreme Court. Okay, go ahead, Nems. Session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. Okay, However, please, pause Nems. Pause ha. Ilang giklaro Supreme Court ha, gitagaan yung klarong meaning unsa man ang 10 session days. Kay maglangan-langan man mahigala, 10 session days. O kasabot, ingon Supreme Court, calendar days na for purposes of Article 11. Ha? For purposes of interpreting Article 11 sa 1987 Constitution. Atong nga tiwason mahigala si Attorney Camille Mayting, ang spokesperson sa Supreme Court. Ako lang gikuan mga punto pero atong i-discuss og dugang unya. Okay, proceed, Names. an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the 1-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5 when A. A properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Third, the court affirmed the power of the House of Representatives to promulgate its own rules on impeachment. However, it clarified that Section 2 of the House Rules, as it is currently worded, requires the referral to the Committee on Justice, even when it is filed through the second mode. The second mode is provided in Article 11, Section 3, Okay, Subsection 4. pause adong, pause. Daghang mga punto nga nindot nga mga punto ha. Ako na explain na lang unya. Kini bisan pag adto ka sa second mode of filing an impeachment complaint, i-refer gyapon sa Committee on Justice, dili kay diretso kamantay mo. Pagkabuntag mga kigalaan, naguhungihong na nga doon ang impeachment complaint, hala basta kay makasayin lang. Wa tagay kopya ang mga congressman day. Wa gani kabasa. Imposible. Kabasa ka atong baga kay ng impeachment complaint. Sure ka kana congressman mahigala nakahurot ubasa ana una sa ni pirma? Ang mga ebidensya. So giklaro karon nga kinahanglan tagag kopya ang congressman. Una mo pirma dili kay mo pirma lang nga way basa-basa. Okay, proceed Dong Names. Where the endorsement of at least 1/3 of the members of the House of Representatives would be sufficient to transmit the articles of impeachment. In view of the current wording of Section 2 of the Rules on Impeachment as drafted and promulgated by the House in its 19th and 20th Congress, the House may, optionally, upon its own prerogative, refer an impeachment complaint already endorsed by at least 1/3 of all its members to the Committee on Justice, but only for the following purposes. Number 1, to ensure that the endorsement of the members of the House is verified. Number 2, to confirm that the evidence supporting the grounds in the complaint exists and that every member of the House has been given a copy of the complaint, as Okay. well as the evidence. Presa, posa, tanawa, every member of the House tagaan og kopya. Dili kay mo ditso nagpirma mahigala nga wa gikabasa. Pag-insure mahigala, pag siguro nga naay kopya sila. Naay itagaan kag kopya ba? At least na kay chance nga mabasa
unya mo kuan dili kay hala pirma mo tong daghay ng gawas ng mga memes pagkahuman katong congressman tos kuan nga abi man ako gud ni pirma ko abi na kog dili to impeachment ni Sara abi na kog libre mig snack. Ngano ni pirma man kas impeachment ni Sara abi man namo gud og libre to kaot. So, giklaro mahigala nga tagay sa kopya pabasa congressman guna. Pabasa sad tagay kopya tagay og mga ebidensya dili kay kalit-kalit lang mahigala tanawa gud to pagkapirma murag itik tong pinirmahan sa uban. Dali mga kagalaan kabantay mo kato si Castro gani pagkabuntag beautiful eyes pagkabuntag kay naa na kuno hingihong nga naa na. Naa na impeachment mga kagalaan. Pagkahapon mahigala na gipirmahan nila i-transmit dayon sa Senate. Murag yama ba? Yama nga pagkakuan. Ayaw. Di po ana. Di mo sugot sa Supreme Court. So, tindog ang Supreme Court karon. Ayaw ninyo yama ina. Basta lang nga ma-transmit, basta lang nakakonfirma. Nakakonfirma nga klaro nga nakabasa ang nagpirma. Dili kay basta lang nga paspasin dito kay ron nga mga kuan kay abtantas time. Dili mo sugot Supreme Court ana. Ato klaro ho ni kay ni duwa. Mo ni ang buti pasabot Supreme Court. Nato paminawon og tiwas mahigala ang spokesperson nga si Attorney Camille Ting. And 3, to respect the committee's prerogative to consolidate different formulations of the complaint, if any, so that only one complaint is endorsed to the plenary for transmittal to the Senate. The court observed that there is a fundamental difference between the first and second modes of initiating impeachment complaints. Thus, it said, and I quote, Article 11, Section 3, subsections 2 and 3 cover the first mode of initiating an impeachment complaint. Article 11, Section 3, subsection 4 covers the second mode of initiating an impeachment complaint. In the first mode, impeachment is initiated through the regular and deliberative process in the House of Representatives. A verified complaint may be filed either by a member of the House or by a private citizen with the endorsement of a member. Upon filing, the complaint is referred to the House Committee on Justice, which evaluates its sufficiency in form and substance and conducts the appropriate hearings. Only after favorable committee action does the impeachment process proceed further. This mode, therefore, emphasizes institutional screening and committee review. By contrast, subsection 4 introduces an alternative and a more direct mechanism for initiating impeachment. Under this provision, a verified complaint or resolution of impeachment signed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives immediately initiates impeachment proceedings. These provisions reflect a deliberate constitutional design. Subsections 2 and 3 provide a structured and committee-directed approach, while subsection 4 allows a streamlined initiation when a sufficient level of consensus already exists. Fourth, the court affirmed that due process of law applies to the impeachment process. It stated, and I quote, "The phrase right to life, liberty, or property should not be read with undue literalism. Pos. It must be So, giklaro mga Supreme Court mga higalaha nga, kining impeachment case, doon na due process nila. Dili kay basta lang, diritsuhay na lang mga sukit di paminaw. Railroaded mga higala ka ng pagpasaka, murag, wag giklarix, murag nagduwa lang, aligre kaysa dito kay, nagduwa lang og tubig-tubig. Kanang giingon sa atong 1987 Constitution, Article 3, Section 1, nga ang rights to life, liberty, and property, kana nga clause mga higala, allow na, kanang due process clause, diya sa atong 1987 Constitution, ihatag na, kinahanglan due process, ato tiwasog paminaw. flexibility to achieve its intent of protecting inherent and inalienable rights that could not have been exhaustively articulated at the time of its framing. The Due Process Clause embodies a fundamental constitutional commitment to reasonableness, fairness, and non-arbitrariness.
It envisions that we cannot have a true democratic and republican or representative state that is arbitrary and unfair. However, due process as it applies to the impeachment process is sui generis or in a class of its own. Full-blown trial happens at the Senate. At least for the second mode of initiating an impeachment complaint, it only requires 1. The grounds invoked in the complaint or resolution are those contained in Article 11, Section 2 of the Constitution. Number 2. The procedure is governed by the rules on impeachment promulgated by the House prior to any filing of any impeachment complaint. 3. As already provided by the current House rules on impeachment, all endorsing members should have been given a copy of the complaint and all its supporting evidence. The court also noted that the transmittal of the articles of impeachment should be done in a plenary session of the House, providing all the members of the House with full copies of the complaint and its accompanying evidence mentioned in Rule 4, Section 14 of the House Rules on Impeachment. Okay, boss, ha? Tanaw ha, giklaro gyud nga tagaan og kopya. Dili kay ni pirma lang tong congressman dito, wa gyud kibaw to kung sige pirmahan. Okay, proceed kasamang ni Will. This to the Senate, however, requires only a vote of 1/3 of its members for the first mode of initiating a complaint, or proof of the endorsement of a complaint by 1/3 of its members for the second mode. Fifth, the operative fact doctrine cannot be invoked by the party directly responsible in the commission of an unconstitutional act. Thus, it does not apply in this case. Finally, the court noted all the motions for intervention and pleadings filed by individuals who were not parties to the case. This resolution is immediately executory upon digital service on all parties in accordance with AM number 25-05-16-ST or the guidelines on the transition to electronic filing in the Supreme Court. Okay, pause dong, No pause. further Atong tiwason discuss unya mga kagalaan. So, at least ang Supreme Court ni barog gyud karon. Ni uphold ang Supreme Court sa supremacy of the Constitution. Dili magpada sa mga kabuang ini mga congressman nga gilumluman to may galang. First, imagine ka, upat man tanan ni impeachment complaints inday Ang first 3 impeachment complaints na igo sa first mode of impeachment under Article 3, Article 11, Section 3, Subsection 3. Subsection 2 o Subsection 3. Ang ikaupat nga impeachment complaint na igo dito may sa second mode under Article 11, Section 3, Subsection 4. Grabe ang pagka-discuss Supreme Court. Nindot nga pagkasuwat mahigala ni Justice Leonin o mo ni maggiya nila. Dili magkuan ayun duwain ang impeachment. Pareho din ka ng bisa ka na kang Marcos karon kanabang mo file impeachment wa diha mahigalang Secretary General. Ang giingon sa rules i-file sa Office of the Secretary General. Unya kay wa ko nung Secretary General dili naunsan man kalaki payon nga moadto ka sa Office of the Mayor i-file sa Office of the Mayor ug wa dihang mayor or moingon ka kay nga kanang magkuha ka kuan nga to sa Office of the Barangay Captain punong barangay ug wa dihang kapitan may magyang gilukdo ning opisina nga naman sa sekretary nabilin kana bang ginanggoy ba nga kuan ang Supreme Court di baro gyud ayo anion ha dili mag mura mog mga kuan mga congressman mura mog mga batang gaduwag. So, kining decision Supreme Court karon, unanimous decision penned by Justice Leonin, napakita gyud nga ang Supreme Court ni barog